tukitana mbere na rwadio rwetu rwa bata tukenarua tukimurika mantu nayo ni yeye witina mbere muno mwerekera jwa mugongo. Mugeni wetu tukenarua ni chairman Martin Mwiti Kireinya ora witonye kiri ngurumanio cia MCA ntere cia Kirua Nari narua tugitegera mwerekera jwa mugongo kiuchumi inge kiothi gia siasa nimbito akabu mutharimi. Thank you very much kuthura nyomba ya Nteto gitwethie iraire na igweta kathetune ka Meru iri njira ya kuimenyithia kiri mutegeri wetu. Good morning. Good morning, asante sana. Yes, mbito Mwiti Martin kana muno bambita chairman. Oni kucharo wako nchariri nture na arugetene na relocation na mbitaira biashara Kirua Market. Karibu sana. Asante. Kire meda ya Nteto kana nyombe Nteto tugategira njira ja gwitana mbere indi mururumo kuringana na riboti ira cigutondoka tureo wa ndirwa maandamano ja kwambiriria guchacha muno mutindo joka ngangi ana makutano Meru ana gunto ndigurune ini ntugu yire ya maandamano ja akenya bagikinyiria kwina makomagori ja beterori. Untu jubo bukarikite ni untu bungwiritie no untu bambere mauta jaraitaya antu bangari beta bakajukia itagarira gwitithia fare raiji nandi kuretere ura kubatirie mtongari no gutetera ura kamata na untu bui bubatirie kintu kira kinkona kina makosa ni antu bare bagwita kujukia njara inda bageta kwinto beitha maandamano isasa ni kubatire kudithi ko no untu no kwana mauti jararikirie kwina mabako untu bare kinya thabu tathithikire ura barendete kwa hivyo batiri ndi bukadithwa peacefully. Okay, na mu igoro twakujirire kwibatira uturo bwao bangi baina ngurario ningi bamwe baithira bakiporwa ni kwerekana guns kana akora ni batonyerere maandamano ja kiki ambiritie kwa kironda gya kuji nandi inya micemane ne siasa akora ni bakutharakanira barabarene utuku kwethira gutina mata kukethira na ku no kuringwa ngeta. What is happening to our beloved country? Kintu kile kiambiririe mantu sasa jambiririe ja mchedo kukwambiria maandamano ja njensi ana baba ingi batina ngugi na kwa hiyo bakomba utumika budhu kwa ithi wana siasa kana babongo bakajukia tagarira ra gwita kuthithia Nteto irite agirite ukejo takera for example jari kura ndamana wegoro ndajukitie kanya ndachokete murito skuru na njirene nara urethera ndakachi itherene kenda umbo kuruka no retha ukauga kethi one time kana kethro na ndewe kurukirira simo itagantu antu bara baratikira advantage antu bara barandamana ne antu bangari no ntu ba mauta gwitia na kinya wananchi bara batire kwandamana no ntu mauta jethra ja kwatirite anywhere kuma mndo bikibiki mndo ngari no te mndo tukumba kwa affected kwa ntu bubure jiro tonyerwa antu batika advantage of the situation amba ba umira njirene no ndoreto kethra antu baba bekitarundi broxira bamwi bangari kabore na bangi baingite kinyana ngari indi kurum dondi brokire kwa che kwiantu na bangi no joke ja kwati ogatonyera janjire na jaiche town ka nembi ba koromone mtu areto ka yure fraive iki kundi yantu ba kupora baka jukinto bionde na kinyana rutu kweranti ba menyere mono kara kumara no nto no wiro maandamano ja sawa lakini maandamano ja kinyana wamba ja tidira ja bui na tuitegera mwerekera jo mugongo ningi tutetegera mwerekera tutikumenya bantigi ratiri ya uchumi bwa Kenya buraitite na mbere ekithia tuisasa wene kana gatutonya kabalabalene kara ka Zimbabwe tutwika a failed state gintu kira kiaretere challenge bwa mbere ukejo tegera jarastia na mwankira juzo kuijira mweri jo ethatu mbere kura ikurare na drought na drought ire kuiza ne affectire no batutu tora twirigirite kintu kita infant agriculture kana kulima kwa kwirigira ngai na ndi antware economically anti bagirinto na kwa ginto bora kwa ja kwa affect everywhere in the country ko kwethra antu utiginto barona miundene na batromba kwendia kwa kwa economically ikuretere thina ya kwetha mbeji itiku kana inflation ikethera withara na mbeji nyingi ndi utikiomba kugura into biitia no ndo ban drought kwa kwethra antu na baba tena mbecha ko anto titirite ta kubina thirikari ni batikwetha serious ni akategera mwananchi kwa indo ora kumba kumia na bakathithia mikakati ire omba gutetheria mtu kawaida akethra atikumba kumia na akomba kwa sustained
ombo kara economically bwega kuma manto na skuru cibitari ni into bionde we musiasa na asiasa akenya bethirite baki bamurekana ritho rethaga omitikiria nkaugau nonto kainge kire ngurumanishe siasa 2022 ni kwari na mawirania maingi kuma kire the current government kire ya Kenya manto igi gukiria mtura wande yeye gutegera kinyamara na gukaya kwa mtura inyilikite ende after ko attain power asiasa nabo bakara yaka baulwa ni mawirania jaraja iki ja kwagirithwa kwa uchumi ya kunia ngarama ya uturo na Kenya baikwa bakira kara muno 2024 kwa maandamano ya vijana ntuki mpolo Gen Z kira ba menairia ni mantu igi finance bill ira bona very punitive kana kwinyiria mukenya wa kawaida abo baingi bata uturo bwao bamwe ba tomateka batekumenyekana bari bamobo mwanka na arua turi na bangi batwa na ngurario asiasa baitikika kana nande ngurwe ni maromba kwenda kwa wingi maromba ya kiende kana inde ni atia ni bibi convince mo Kenya witikia miario na mawirane ya musiasa kairi nonto bando siasa ibambiritie na ore umo na rakirwa nari no baira tukathithia bo what should make Kenyans believe yara borea siasa buku baira bukathithia amu bote garuga okay ibwega mbere magi 2022 indari mwanasiasa ni ndari kiri nomination list ya Jubilee ndari mwanasimio ndarunga mirite kura and tonere mantu tutona nonto anto bari bakwa aipt na berigira thirikari ni asura nonto kwari na asura plus dynasty utenkio ringira mwananchi wa kawaida kintu kira gutuma nkwira no tuitikike kwina mubango twambirite jo muthongi nojo twambiund one term two term na fagia mubango jo ijwa kila mtu onde naete inkurundeni uretha ora kya magiku kana giku kya gutetera mwananchi nandi kintu kira batu turana siasa makosa ratu thithia ja manene ikwithira turi aipu mwananchi wa kawaida na thine mtu ateka advantage ye thine kwa ni solution no teo kike gitumite kinyona wana siasa bate guitikika bambere kuna over promising yani ukathori promise antu ndeta wiji kinyi tumbe kachiongwa no ndo baugita ja indikana last time kwa ile wifi thoko no keta thimu gukomba kwa sisi wifi iketho free ikweri nteto nyingi mtokono ukatha kuthithiti into bibingi na mantu jaja tombo kinyanira ndakaje ndo cha biki icheri uri kathithirwa mantu kwa empowered na ikundi binene na ngiari mbethe 2008 2009 ndari mutithio biki 2008 bandiki 2009 ngurite ho nandi antu bari bethara bainyirikite muno na ibethara betikitie na baba ingi muno baba kuthira skuru na sektera ni umbita kwandika na baba ingi muno baba agitie ngugi koguo taja gwito bairia ukabathithia na umote bathithiria ibetha bene into tangible ukirandu kairandu imantu realistic na kinya thai kwina makosa za kumira kwiro bakathithirwo ntu na botithithika igetumione na agency bagita muthuro jo munene muno ugategera for example uritoka jukia mwana thai ukamwira atiri thoma bwego kuruka weta wandiko number 2 weta mwana ora chumi ageta secondary akuruka bwega ageta national school ageta university uketha watire first honors degree kana second hapa akija naja mndene akaja naye thira kwetha mutithio biki kwanja methoga tenye kundina ine ke biki utagenda kayiri na degree kandi diploma kana bana ka batano kuona ni unemployment iri guru muno na thirikari utitakaria jukira kwa reka kuthithia ke factories ana babomba kwandikwa kana sector ingi chia informal chia empowered chumba kwandika na ba kietumi kwana kwina maruru na makosa te wana siasa makosa imtetiro wana siasa bakwari bebo bongo ni biji ni urongo bakwari maurongo over promising mawirane ngure mawirane na kana kwenta isi antu tu no ndo ja daiji kuna kintu kingi twita iping na kintu kingi thuku muno ogeta realistically ogeta kirantu tuge for example be kithomba ogeta thokone ra raire kana antu kuthre ne antu kwina sirogan jaire chi kuthai for example kwina antu bakenya mtu bakaja na siasa be jangari be jama bwire wanta buna uje babu kaipt kana buje bwire two time be hyped kana bwire fagia nuje babu kambira kwa limanta fagia lakini mutongeri ro tere pura muri no nto twafagia ri imbi tuko fagia oga two time ri imbi batu tukona
kana one time iketu mbatu tukwenda kwetha siasa ira ngwenda kuthithia na gikundi gitu thithitie imbio kwa mutongere no twira twira one time imbi tukona imbio twira two time imbi tukona turi wananchi oraka kuthithia ri kwa karata mbethe kwina sheria itikirite kuriko even na MCA kana MP kana ku impeachment kwa jake ngavana no ntoba ka impeach ba county assembly kana national assembly lakini ke recording nya MCA kara gwita wena abati kwa record lakini wananchi batu itoeberwe pa tutije tu na pa nteto jaiji ko ito kwenda nto bongo ba enlightened na bamenyithwe kintu kya batire kuthithirwa tume wanasiasa bati ubwira iminga abuthirie batu babure wananchi bati kwira muntu mwanasiasa ugwere kana uria kendete ke MCA ugwa turenda tuthirie ABCD twithirwe babu makosa jetu turi wananchi mendi ingete kura batu mwanasiasa arunga podium ne abwira uni ndendo buthithiria na mtoro abwira abuthirie kinya takara kwen na boka mwitikia ko wananchi babatiri baba na power babatire kugai bora bakathithia actually okwarere bantu ya beyond one term beyond two term na beyond fagia amuni ndwari cithirite igite na mbere na woria kiurike bata of course ugitwira one term ni mbibiongo kaithira ukithithia ugitwira two term ni mantu yari ko bati kwithira ukiagirithia kenda mukenya nwethira ari antu ara kwega ugitwira fagia ri twifagia ni bitukaithira tukifagia na tukiunega nakyo turi a Kenya indi voter bribery mheshimiwa ni twikite gintu ukironda gyankoje no tunande by election ira twithirite tugikujira mbere north Malava ndere cia Emurua decree itwithirite isiolo ikwari na by elections poro ikwari na by election ikwithirite kurena riboti ciigie voter bribery besha kwithira zikithironka gonto na bwa Kenya sitambui bakaroma gantu bakaringa kura thine turi a Kenya na thina ri ambiririe ukajota kurire bilioni charingiro ndathirite skuru ri twenda kaini ndonere kura charingiro na itana tata chambe bali cheke baki ya itamui ethori kana riro twataka kidogo tu ichi tari na bribery no ndo ndikana that time ndo kata to mimo no ra mando na siasa bauga ina kimusibi ndikana yo nesoro kanire tumero kwa makairo agiro ke amakiu batatumera then from there 2007 rito kuringa kura bagate membi to kuthithira kwambiria na money based politics imbio ninga oka kenda kuringira imbi kona na ndo bibi ngwana kinya kiatumito keke kundi kike to kwenda kwenda itana antu nkuruki no ndo bakoija kwithira okwa mwana siasa daira investor ki siasa agia atonya kintu kirakathia kiambere gucokia mbete cia no kukwata na ndento betu bakomba gutigana na ntetu kwamba kubomono mwana siasa no kurukira ntetu indito no ndo kwa getha nijo betawe thira gikundi gantu thate nyoga tha chiringi kana kimbe chingane kirianto thate kiranto thate chiringi kana ingiri thatu pa kuruka ba kinyanto magana thati imbe chingane ingiri na internet that is a single day no gathiurunkane na ketha iwandi jakiro na ari kionde ugita mbeche iria kutina thina we mwana siasa kuja kurungamira ketha imaketha into ja visa it is quite okay lakini tegweta kwethwa na ndeka gaitango kendo mbai kuchinda elections ikiatumio kana nto bainge bara scanned off kumera inyaba kuiba kwenda gitino nto bari gite kuona gite mbeche lakini it is not that point kintu gya gituma nto bona gitena bati kukwanta this time ndukira ikunira more enlightened ana baba balenda kwithira wina issue based politics imbio kwenda kuthithia thina ciana baba nintinire na tomba kubateithia for example kwina kwagia kwa mbecha kwa chiari muno wikiana skuru tuke for example ja thaiji kwina skuru ja kwina courses ile jire cha 3 months ja kwa tinko na kwa initiative thithitwe na it is quite okay na nikumba gutegera ana betu ujusi mashinani ni mwara jara nikumba kujukiana beta bakathomithwo theri no thira skuru kana ngero into bya gwitai kuitangugi arafu namba 2 miana siasa babe twana ndone kwina gap pati kuitana ana kana chiari ara kwina courses chombo tethia chiari kinya thate kumba kwa fondi gwakia mwana skuru course ira cha miaka 3 miaka 2 kana miaka 4 kwa ana siasa pati kumba kuthithia tha kuikia ana betu kana kuitana ana betu nteto ja inchire china maana
teweja kwinira one time tukumba kwa resolution ya maono kunyata kuna ambassadors kuna interview bingi tikane kweja na Europe da ringiro nana bakudra nwangali bakareto ja school intajabira na ndiba na sasa babatiri kudithia na ndike manta ja korea manta ja kuongana mwana siasa ati ja concentrate ya gwitana nteto jaiji akeja kwira unire indunga mi 2027 akurubuli ugata yowe auga yoga tekanto bokenda that's all ko mundu utike bara intento nditu na tike bora muitia na ni kwithirite kiala gigiorotero abunge muno nontu ngwe yao ni representing the people inya kuma kire finance bill iri gukoroka baba ingi ba Kenya ni bari na feeling that the people baraba is supposed kwethira bake represent the grievances kire garu yogambi batek buidia keongwa legislation sirabongwa ekethira ikeguna a Kenya nkiroki nontu bugwito kwa magorija ya petroli mantuja yatambiri narua ndo Iran na Israel na USA itambiri ntuke narua ni areo some few months ago indi nontu bwa kurema gwekwo kwa mitaratara imega akenya baka feel that batina muteteri akiaria Ndindi Nyoro uri mubunge wa Kiaru na arari na suggestion abunge baume recess karutha wachoke kiri garo ya ugambi batengere mantu yeye mantu ya fuel ninge kuringa morashi mantu yeye economy ka abunge batikumyangugishiao kana kaba they don't care about the people for example kaya aretra dina na kwa na nchi bereta dina thirikari kurikio kurukana kareje jukirie abunge kira munkona nigyo kwa nantu beteta na kibekambere president ura kuni baka dali gandres kyo kwa nantu bathuri na kinyo opposition ura bakwaria taba kwatia mubunge thairi atire nara na batire otegera mwananchi kwenda kumara kumia kumandi guru mwanke guru na nteto cheite kumba kuthingatika ekiro ariro katikira rwa Ndindi Nyoro ukathikira be na uma no ntobora bakwariri bubatire kutethia ntu lakini abuno ntu no opposition atithikiro no kwa thine rero kurakarire na ndi wethro oterusendi na thirikari wekara issues irio kwaria jaite batire na ni batire no ntoboka jotegera ibubureterete kinya bunge betu miro thina onto mubunge arita kinyoka kwa thai kinyoka anto ba nini ura bakwari bari wona sainire finance bill ira tumira nai peto bauro kwa hiyo nto bobo bate kinya registrators rangi bapinga thirikari lazima bete kairia kila kitu sure na no arire mante ige kundi kira initiative ya gutetheria kurutana mwingi yeye manto ya electoral processes na manto yeye akishiao ninge manto yeye katiba ira ni civic education initiative tell us more about that group na ni matagari yare kobojo kitie gukinyidia kithomo kya mwingi kire matura akenda akenya nabo bamenya tia kishio aki na responsibility shia wake inde ni ngoge ireko ya atongeria na what they should expect from their leaders and what they should demand from their leaders. Okay, ibwa gigi kundi kigeto kya beyond one term two term na fagia iki kundi kira to dithite nyume gutakera mantu jara jana gaps na gikundi giki ki welcome everybody whether or any side you are very much welcome no ndo kwa issue based politics. Number 2 mudari miuke jotakera gikurira chonde chombeta kutira inyoga toka takera percentage every gituo itu abia bingi bitha 50% kira kigera timo 60% voter turnout kwa hiyo ndo bito atakera to nda kuchuja niki gitumi ananchi baba ingi batiringa kura me 40% ni nditamaina mono no ke jotakera ntopara batumirire kuringa kura batite tabaita no mumu bakuringa kura na bara batiringire kura ibo batoma tongire bathuku bakurukwa no ntombaitha kiranto batamenya kura emoni ngania gukurukia muntu no buchina na kura muntu aketha na 100 unge na 101 akuruka kwa 40% ira ni contributor muntu ujo kurega gukuruka. Number 2 ito kwenda guitanto siasa guitananto batikana na siasa cha trend ukategera example manto jatina ntu kuinyingi no ronere mutongeri ujo wa PNU arikite kuma muchemani unajo enderete nera tembi chenja kwina ndo barambire rinto urindeje na munyande no ntobondi bakwenda i governor kwa hiyo bado kintu gato kwa advocate i politics ya tolerance kwa merio wongiri despite whether na views indifferent na chiaku kwa hiyo tete tugita na ndo o matorene na twambirite na social media na tukambiria itukwenda kinyochwa kinya afadhili nikaenda tumba ko kinyira ndo bondi na itukwenda siasa chemiru igaruka kwithirwa thaizi
ukethira munya na karindi kurwaja kawira ari aja ucu ojo ukethira kinya rintu uri ari ure na bondi bakumba ku discuss issues cia miru meke mwana incho kainda atenda kumenyoro kya mangi kwimbi ututhitheria no kukwata point yu ki antu betu bendete na kwanja kwiriria kwa antu betu tabendete kinya ndo muno kejo takera miru na antu bendene na inya muno na batiundu lakini anasiasa balija thangi beja batwikira mbathu iri icho tukwenda kwariria antu batige kumenana mwanasiasa aja kinya thro atiku ato sendire ugori mumire no muthikire wiwe ketha ku point after all menya kinya akathithio ntu bumiru yetu ibatu tuku benefit ethro thirikari ne kana ethro thirikari ne uketha no tukejo takera jaringi kwa thiurungite ikwari na ntu bobushoni ni bathiurungite ndene Meru County umara ukethira antu igana bena mikwanju na ndengi bena mitirimbo na bonda betite bekaria i antu ba ntutiri tukwenda kuthiria nikenda antu bomba kwithara kinya muntu atite muchavani no tajo chwaga ngunzi cio gukaria ukethara i free no komba kwendia policy chaku na ni mbibio tuba kwithira kwina ngakano hii na nda maisha ya siasa okugweta mantu yegie asiasa kore na atongere kore makwithira bakithikanira baithira kore na one agenda yegie mukenya yegie mukari wa Meru yegie ni mbibi kaithira bikeguna antu betu mostly ogweta mantu yegie musiasa are shiendera mawega na manene yake ate kwenda kumenya na what will I do for the people ni akenya ningi bakuthikira bura gikundi ugambi bura bwinabuo ati kiabata ni kuthikira what are your plans ya gukiria mugongo mwerekera jujo mugongo ni gutwitite na sendire indi ni teroji rugashoka kire mukaro jwaru people iba ku listen kana what is happening nonto time and time again kuma 2007 2013 2017 2022 bando akenya baithirite bakimblame nonto bwa kiraba kuga bongwa ni poor leadership gintu kira kithirite kina thina muno muno ora nkwire tukiambiria kuna gintu gitwa hyping okaindirwa mankona ndu kethana nino ere mbunini worst ichama ngio gwatithie jote kwenda kumeangagira itawe ta gitita ngogi na kinge kwina makosa jangi tukuthithia te wananchi ku defend mutongeria muno digandire sketha na kuthithia kana ati gwitora kupatiria muntu etu ketha no kiama gitu tikyo nkwirwa na gugo ntukwira thangi kinyabunge betu kinyabunge ibatire kutha be serious kana MCS betu beta county assembly paka demand kuria ngavana ri by the way ngindendere muno ndikona bambire ku caution governor na batire kurwa no ntoba accountability ukorwa ne ata ntoba gutireta bwega au ko mubunge ri ni no ntoba gutireta bwega na inji bamanya bena ngwenda muno mutongere jo ODM aliuga tuko na power tunataka power lakini tatu kwenda power wetu ni atu tije tu ina power na mwananchi kawaida na batire kumenya na power no tu atumba kuthija na by the way kinya mwananchi lazima mutongeria jakajauna ja mtoro kwenda giti bitaro na mbuita kenda bomba kuthurana wananchi bongo bena power number 2 kuthiria mantu kana ntoba antobeti bwejere kona ba kwinyirika mbere maturenda tambe turia rais thina yambiri na batu kutara mutongeria number 2 gukirira mutongeria akathithia ora wewe ngo akwenda akugata muthari tukeja kuria rais untobu tukomba tungo kugatania na gana kingi kya kimbo tutaithia buruburu anto ibo manirie wana siasa na ibatie kuthukia wananchi mutoe na story chebiama ibetha bakendai kuteithia antu bebo ndora kupatiria close the bond either they like you or not na kwanja ke MCA betu kwingintu kingi kwenda kuromba ajojo ke Meru County ngutakera nkona antu bandi takera nkona ja bati serious na ndari onto bunki kwa mbinyirikite ogweme nkuone go bukariria manto ja ngali ni rakomerete bethe ni cibitari te gwitangoge lakini ote muntu gwaria ora chule ni mbi tu muntu bubu komba karikana to na MCS na nyumara ne ere ndivofti no te muntu gwariria onto jabu mwananchi na kumio geta cibitari uteona na kingi ukaje otakera kinyalo ujo ane ndonere gutebui mwana siasa aliwa na hatari lakini ugeta cibitari kinya chetu chonda cha Meru County ira nyingi patendawa uthithirwe ithimi ukaroga tai ugeta kugura ndawa kwa hiyo ntobo kinya nti babatire kwari tutigyo karatu kiri na inya muno yes gukira na akenya gukira inde ikwithirite kuri na kira vijana bakufil imutugo jo Boris kutumika bubu ege siasa ntukumya kithira ore na moni yeigie police gutuika police force ndo police service
kwina mantu jari jatha jalonya polisi itetho buina kinya thainge wananchi beta overboard ukejotegera polisi ibati kundefend maandamano nontu bora gikathi bakugita bageta kuthia bena right constitutionally betikirite kwandamana ka picketing nandi no thina polisi ukeja kuona jae kori barathithitio ntu igoro ukejotegera bwe no rigwa kwina thina nontu polisi rais nindire betha bakarite ngari eje kuruka na bakakara na wananchi ura ni ukubatire kutha gwikara nontu bataite kethi finance kana kingi wanasiasa batumire buthuku gwita kuura ntu kwa polisi ibati ukaria ntu be maandamano na karite mtu ro ti kwandamana no ro kwandamana atikeje kumia na vijana batena makosa bakiugo nontu ri ugotuma kwa meko kwata mtu tawabati mututuma pamoja na mtu aragwatwa akapumbu tona kimukwanju na into bibingi na tabatire kuthithio i brutality abatire kukwatwa ekero ngari ne polisi ethaga staki ora ko batire te kuita kuragwa na bangi kuringo research for nothing ai mtu anamdi nontu twitegera mwerekera mugongo tutegere baraba kuga ni the united opposition iguthirite kuri na political analyst baraba kuga it is not a united opposition omuntu aikuja rutere rwawe omuntu aishendera manene na mawega omuntu nakwenda kwa rais akwenda Fred Matiang'i aliwa ndaumba Gachagua akawa ndaumba Kalonzo akawa ndaumba Martha Karua akawa nigitere mwekuru gutwika rais wa ndiko ya Kenya banatembea akawa iya ni ndina uwezo Eugene Wamalwa akawa hata mimi niko gutwika nandi it is not united anymore kana maoni yaku ni jareko inyarira abagwithi na mbere campaign ciao we rates beyond one term two term indi ngotaniro ya tongereba urako kali ukeja utakera mantu da antaba bondo do tina self interest na ugategera bonde bena capacity u na kibabo kuthithio nto bora tinerero i self interest no jore kwa twambirire kwaria ugategera ja post ere dispute re iri ntore na arua ni kumba gukwoni ora nto baba teitite umwe munyari uga one time ntore ari uga one time arafu bongo batigwa erano no kugwata arafu na baba ngiba opposition kira kina thina bonde ututi kwenda kwa munene wataka Gachagua arenda kwa president wategera bayunji na baba ngi bonde the other road na Kalonzo na Matiang'i mtu bonde we fonti mtu wao kwamba kwa president tako na makosa uba kuthithia na kuitekaniri kwithira kumi muno kira kina thina abarega kwario mame yao na sasa batenda kumire siri tebo ibara papa kwa etenjara otegera ja kuma bauru beku na bau bangi beku ni baba kwa etenjara bara bagaitekanirio gomba gwita bwega baba inga bakora gwitikiria aba kwa tinjara nkuruki lakini omba bora bureo thirikari na opposition papati opposition ni komba kugwatanira yomba gutetera antu nkuruki apart from 2027 kirango na nyabongo bati serious ibabatire kuga thaiciri thai by the way okwana ntabo batero miregoro batromba kujotetera mtu manto muta balita bakadia press briefing batomba kumana njereni kwa iba edre serious kinyabo kinyathiba kuga one time kana watabi bu mirekira antu na benda kugwatane bomba kugwatane batige kuthithia jamiro buruburu ntete indro ne chemba kweja koleta ndoa okona ntete ona munya to kuma muchamanio ni ageta ndintore bambe kwa lyo kubatirie ndikana kwina mtonjo ejera aliria ntobu thuku muno aja munya kenda thura na ikwa bari njandere ore ontobora inko bumbrim na ontoba butebatirie kwa hiyo bako atanire na batoni unity ire batirie temanto na kwara yake ki media na nontobore gikundi beyond one term two term kya kurutana akari mantu yeye mitaratara ya utongeria ningi mantu yeye sheria na katiba ya Kenya ira ni civic education boke ariria ntobo bairango gi opposition nimbi bwambere opposition ni batire gutegera ara thirikari itigwitangogi na opposition ni batirio uno tino kubati kwitha utema kwasa jareo anto abajuka yo opposition jeri nduku lakini ne koswaga thirikari ara itita buthuku na number 2 mtu opposition ino athithie kinya meki ogeta ja parliament no enact law kana ga ikemuswanda jo kuteithia antu tirazima jume ki thirikari indi baba ingi bari uga opposition ya thai kira kibena kikuwa wanta utibungi uteteteri utegambi bungi bari nabu ora ko kari slogan ni wage te slogan meinya inyora kuga tuta muno ge one time ni wakuga tutekurega lakini bongo kinya bongo alibo tetera antu memto otuta muno ge mto one time ura kuthithia kwa itu manto to ke siasa baura na ke nkundi che siasa nikena mto mba kundiscredit yongi gogo opposition ba tutra nto ba beyond one time ka tuta mka fagia turenda kuitana nto betu opposition ni batirie na opposition ni tabatirie kwambire na mtoro o kile opposition
kinya wewe mwananchi wa kawaida no batire ko post things that are being done by mtu elected MCA athi njira buthu kuna ite wikora karabati babu bungu batire ko post na bogeta ntaba minde bokaira ite that issue opposition terasime na mwana siasa opposition ye batire kwambiria matureni anti babatire kuthithia mikomo jonto turathithia jwangari no kwata kona yo opposition ite anto bare akiwa na siasa you have to oppose things from the grassroots anto bangi tu kuitana anto tebo etaira wana siasa kibo tetera meno etero atita gutetera geto tetera kiukiawe ko babu ki wananchi udhara na ni bona kethu injire ethu ona anto bamindia murike ninjire we je thitho gethu hospitali tebui poka umira tebo etabaga yenda no togeta for example kwena standing ndageria kuthithia emanto hospitali ndeta embedera ndina mpesa mtu ambira ambikira mbecha no hospitali intira cash ogeta je kirwe eta kathithiro ithimi ayambira kairi mbitira mbecha kwa yenda amita nkagore nandi yombore kiuria atiri hospitali iruguria keza gotho ngari cha governor MCC ba ku retreat na beta bakathithia ngagweta ku stand a lot of things bageta bakuthia benchmarking ya face farming bageta ngagweta ngandi kurucha me retreat Mombasa na mbechi chombo tumika kuikia mbecha kigetika kurandawa ikomba kuikupuja etha hospitali tutuge yewe kiro getha ni level 3 kana dispensary etha kiro ndawa mwananchi okainda kwamba kona ndawa tete ochumbuka manto jaje ito tukwenda kwariria kwina right ogwe mwananchi etha hospitali utirito no yo ndawa tu iroka gurae na ukatoka thithiro everything na kinya shere obate gwashani gwitangogi weta shaire gora ni gwitangogi eteka kuthithira manto jonde hospitali wina right yeku te favor that is your right na experience yeku ya sha ni reko like unuti tena sha ikarutangogi kana uni last year enda watikene manto kwa taja bu makorona ringi sto karafa thitho kinya brain surgery na ginto kira kya mandi mitresha na rirwe part of the money no ndo bill ne rene ne mono part of the money ne risha shani kwa account makosa rango na shaina jo nore bakweta bagete mtu 6000 menya mwananchi akaenda kuthora ni ngiri thandatu no ndubutumbika no ndutiri ta ngiri thandatu admission wetomba kuthithirwa no ndubori nkoni bwo bakuthithia makosa manene mono sa miako na mwana uritorea kuya gweta chief orige korea na ndire kwa chief arafu sha ututumba kwa enrolled pora ke uri state advantage sha kira ndone no enronaru na kendero mitumiro ora ngiri thandatu ko babatire kuthithia waiver embejire cha ngiri thandatu no ndigo chumbura mtoka winda buru bechiri it is not warranted na titi possible tanto bonde bombo meone no mbere turara igwe magana 5 okwamba mitumira na ndio iro goteje ndo tige gote 500 to 6000 atonzo teko no ndo buteko bate na buteko bwa okay apart kenda twikira ratirine ortungoge bwa thirikari ya county apart from health care okwarire mantigi wagi mumandawa ninge migomo ya arigitani mandaktari ni bwe kubungi ogitegaira bwetukite mpangaratano mantu yeye kwagirithia utungata kire mwinge bambere ma ukejo takero ukejo kwati ugeta njanderu nantu bonde pale ndina kuigwa buthu kumono ukejo gweta njanderu jo tukwina muntu mwanje omba gweta kasho tiare wetoka maka ntatire gutha kwina ndire daktari ba kai na ni manje simba ide anto ba bengi barusera ndina incident zimbide my friend akwirira kasho te njanderu out of negligence na kitu tu no tu negligence ka go daktari be mbise ka ba ketha be ba kai kwa unto bu miako manta jamo te cha jamo dari mio kategera afya mtu igendo kimo muhimu mono no te aje kurusi mtu ringi omba kono kwa na ka ba kinya manta jangi jare meta janjira and everything else bokombo tegera ntato cha mbajua no ntu kategera nto baba ingi pe kwira nta chiao mtu akole ngeta njanero ntena mbecha ditangeto ngijida ntatu ntumba kwa phone na tongere beto bate ari nyumi ame anto jandikara ya unba na mtongeria japo ndia muni ambe ku one time ka tu time ka fagia ngoli no tumira hii yani atumba kwa alio ndo muhimu ja uba hospitali anto hapo kwa dai daktari bwa na mosta man tiba komete no nombo dikias no tu kwa alio ndo tumia no ndo penifo mono ibeda be serious ni batigero ondi gore kutumbika na tutida tena pa komba komba operation to pa komba kinya angi kusto kinya nyumere eto pa komba kuiro patumira akiri kidogo Ondi bati goda basi gas dai uga to abera bakuru ke musonda kinya jo kuidro sibitari chonde lazima chido china ndawali gandire so anything ge tumyo kwana nyankenda kurunga ma ipin e kwana ndo betu ura bakumio theri na batu batire kumia
na they are entitled to it iba kurea taxes and everything, lakini uteke bakona weta cibitari utinda ithimi kurea weta mbicha, yani kinya mbicha general bena cio bati urero kalingiro mbicha nganangi na chirio ko ndo bunko na butebatiri. Sure, ni mantige health na inde kure other developed functions kwina ngriacha kwina mathoko kwina mantige trade kwina some barabara ira bati kwithira igitegerwa na kwi ugitegera this developed function scorecard ya thirikari ya county ya Meru buraithirite kiagirithia mantuja ni kumba thirikari nama ni kumba na nangi go contract kidogo okay jota kera jamantu ne jata ko na interview bingi bagari go tudithira na barabara iba kuthithia ki developed function mtorari dabu no ro batire kuthingatira mantu jaria ni muntu gwitwa MCA no batire kwithira akimenya ki developed functions chonda cha Meru County ketha kiro na ari wandi na ara nkurunga magiti giki ketha na agriculture ni gwitangogi ugategera agriculture memba kaya gitumi kia muntu kwiro jere fertilizer Meru town au memawa au mendambiro na ara au mekibrecha kana kirwa kana banari etakagire fertilizer of which ire to kinyamwankai initiative ndo na yambiriti for mangabana ojo rariku paike fertilizer matoreni na thirikari rona ni batire kuthithio taja gweto chumbaranto by the way geta kugira fertilizer ara uma utuko na function ni batire ko the Ministry of Agriculture through the county government iki fertilizer matoreni muntu atakadagana kwirunga miridi kali manya we murimi ore entitled ni interview no rete taxes na no batire kutumikirwa kendi function ingi chionde ta for example ya thoko jabatu rastia batwan ito ari na dina challenge ya thoko na mbina maratas inda jukiri takare to leta torona na mheshimiwa ntorera tureta turatrimana na Ministry of Housing tureta turaromba mbeje cha kwa thoko injaga na county government ibetikanirie abatu na twatrimana na betikire twathithirwa thoko njero na nitite kurugura very soon koja ntore ne cheto tukono nta bwi bombera kokatana collaboration ya national government na county government terasima manto jonda je me county babatire kinya gweta paka na national government igaturetera maendeleo ntore. Okay ngenda nandi torokera nari ekirwa nara kungwa niku umite na niku kubena initiative ya kuga these things ira ikorele tu mwananchi she beyond one term she beyond two term she beyond fagia the things that should be dealt with kirwa nari ukiorokera kirimantu jege matorene no twengwa ukwenda kurunga mainya gitiki KMCA ibwaga kairi mbugira mbito mwiti mbito ndi chama no kiromba keti by the way na mbito ndi chama ne wa kanisa cha APC na ndi mtu mukari matorene ukirwa nikie tumi ndigutegera ntura yetu ndone tegwita kubati no tongere bote kuthithithiri ora tubatirie ronda jukirie itagaria re kwenda kurunga magiti na giki ka MCA na kioto gyakwa kana wendi bwakwa inkwenda mbere makwamba kweberia ntu siasa cia mbecha siasa cia byama na siasa cia kuthurana tumeta siasa safi ire kethro ina everybody on board no ntugintikira kina aja itekumagani ora kya magi kupora kimendero ja kitata cheje ntore ona ndindungamite kitini ki Mr. Mudharimi 2027 na ndindungamene mwananchi kenda omba gutetera ora kupatirie timanto na kwiro ngande kya maki undi mutongere mbatire kwithira ndi accountable na ngera ndu imbinda thithia pambere mbere ndungama itigiki mbere tandi saban chairman kuma 2017 mwangati to date okiro market iro ndejera kumenya interview Mudharimi abitagwa ndejere nture nera kaeka market kanintini na mwankira thaiji imikuretie twathire kwena twikirika bros itwithike thoko jau ndachimirie kirwa itwikirie mbao yetu thokone tai nene na by the way tutita wikira front right twikire na itwikirie street right all the way from market yonde ketho around na ito athithire mkakati jo muthangi inde kwithira kwina tarere mbere kwithira kwina nteto chito cha mere kana ndamithirie kiro market thaiyo keja kwale manto mere gato kwinga no ndo bati winkirundi everybody regarding eso bati vitira biashara ntore nera kona ndi ntore na nkienda gitigiki ni manto ngerete ndo na into bia bitagwa tu tago na manto utinja ko ni reo manto gwitia maendeleo na tongere beta batura guto ni jaje manto marito very easy
Kwa hiyo gete mimpendeta kuitiria antu betu mpumba gukuria kirwa nari jore nkurite kirwa market. Okay, mwerekere mbira twina second cianaona indi mbere tu maruka nkenda gwikwo gambi bwaku bwa muthia mbira kamera eku ndio ira. Ai. Okay, ibwega. Ojobu igwa kairi wonde muteteri wantu. Antura nteterete antu ndaudo kone na kinya kansene. Na ba jairi bidaro ndi muntu ura widaro ati no gwa akiuga uma. Na oni ntethara ndi psychophante any politician. Bidaro ndi kitumikaira mwananchi kawaida. Ikiatu minkoromba antu. Na endi babe bakiro na ali want. Pampa kanya kaka kubatongeria. Nkabatongeria ngikira murungu na mbendete na nkibaletera maendeleo nonta after all kira mutongeria ethero na ketiri toleawe ni kuija kuletera antu kintu kira kibatirie jajo maendeleo na kubatetera antu tonire batire kuthira chionde no tuntu bathirikari nene kana nyintini te batire obonete mono ja kithomo ukejo tegera ja tu institute ya kiro technical tuinayo na betu na ciari bakwangaika guikiana kuraja ko ndingenda ko twambirite na mubango jojo kuita ngeta skuru nikenda tumba kwaraniria na tumba kumara tumba kwebera courses ire bena cio na aria aturi betu bomba kureta na gutena ngarame nene antu awigia mwana kuraja muciari angaika niguo na thine mbeca kuna ibu nkambiria mbere kinya kura chambiria ko inko buromba boka mpaka nyagaka ngabitira ngugi ntino ogwa na ndina wendo na buthikirite ora bukuga pambere mankathikira antu ibaba kambira ora tukathithia ati ninkauga baba tirio mbira na bakambira ara thine nikenda tukomba gwita bwega. Okay, thank you very much. Yeah. Chairman, nantu ba gutwa ndeka ciaku cianaona gitutetheria kuthuya mwekira jujo mugongo gicanga ciakiumirite mantu igie maguta ningi inya ugikira ratirine uruti ngugi bwa atongeria abathirikari nene na thirikari ya matura mbere inya mutegeri wetu. Thank you very much nandu bagotuthura ugitwethia nyumba ya nteto iri na igweta kathetune ka Meru kuma kineni kiriwe na kimoni. Thank you very much mbita wakabwe mutharimi nkwendere ntuko njega. Bye.